Чевашкенре фермер хужалық еземін үшлі ішлеші патшалық пулы живеде везіне малала адаланма хавғаландарад. Епреш районенже пайын хигуна утмалулды фермер. Ядарлы программа ішлеме бұшларанба ширіміжі грант еліне. Кыжал патшалық пулы живне вище же девешне. Анатриялда бурнаган Александр Данилов хужалықенже пирен пулдарулы хушкане пулса гурджи. Малданах Даниловсем вылихчерлихпей кельгардынже апаланна. Игибине вынвешіміз шулда майрагалы шултравылих шутне улта жидерня. Шырлаптыге туянза пызыгахмар видезем тузалартна. Хале фермера энезем порузем бур. Малдан адаланма кредит илмедивне булзан кыжал грантукши пызык пулыжы гүне жемьене. 5 миллион тенгебе техника тебір шиже эне күрзе келзе вун шиже пужа жидерня. Вылихабатне хадерлемели лаптыга да үстерешін малашне. Лаптыге арендера дел ширим доғыр гектар, собственности 5 гектар. Шинзамба галашса, шинзем поезжение еще арендана илешин. Ялжинны тул жудулны жудулман уражинже. Александр Бамария да ирхи тывады загитрех энезем батне васкаща. Халлиге алывешінех сываща візіне. Сытне предпринимателе судаща. Хужалықра пулыжаган дабур. Бұл шулайы вағытра кедюге деть. Данилов сене вижа аджа. Віземде ашамыжы бегех мен бәжікрен вылықчырлиге юратса юзеща. Кунебех аслызембе верле. Иван малых кроликсемде усраща Даниловсем. Хужалықра тұрышны зірбушне ялдаща не журт хабардаща. Шомалақ марда, ну, үргенеші оғы, үргенмезен бұлайд, ешлезесен, веш бұлайд. Епреш районенже ялгужалық предприятие зенже шиджи бень пуш майрагалы жултравылых. Візенжен улчырды хырыжы фермер хужалығы зенже. Кудыры хрехрещензе мытларах вылых чырлых эрджедес тырбул шидендерес енебе ішлеші. Кшалгына фермер хужалығы зем әсет сужалесіне пілдіргі бернашыдан ширботсен дүстеріне. Когда туда листы үстіне, промагазин каждый жыл зен шау шуду үсте брать. Шербеле узгурас идевзен лайық бұл забрать. Анатриялда ішлезе бурнаган фермерда малашлыға ыры жанышпа удать. Техника дуянны беберлех Даниловсем вылых пушне выдыра жидерешін. Тебір жыл варашак вырында, шыне фермашек лешін. Чевашен Галармвале, Алиса Александрова, Екатерина Янгалакова.